Za 52 godine postojanja učenici Matematičke gimnazije osvojili su više od 500 medalja. Oni su se ne samo dobri matematičari, fizičari, informatičari, već i sportisti, muzičari, recitatori. Nije dan filološke, već matematičke gimnazije. Ovako preverove stihove kazuje Aleksa Milojević, koji se sa posljednje matematičke olimpijade vratio sa zlatnom medaljom, do sada najdražim odličijem. Imamo to mentorsko odeljenje u kojem se malo jače radi matematika nego u ostalim odeljenjima, u kojem su neki đaci koji su zainteresovani i za takmičenja i za druge oblike vannastavnih aktivnosti, što stvarno dosta pomaže i definitivno mislim da je to deo odeljenja nešto što je mene ključno izdefinisalo. Kao većina đaka mentorskog odeljenja i Pavle je u školu došao kao učenik 7. razreda. Vlasnik je 20-ak medalja. To je bio neki put od početka kad sam bio tu najmlađi, sad sam najstariji u školi. Škola je pružila puno stvari, dosta društva, mislim i kad radim, kad spremam s takmičenja, puno ljudi u okolini se isto spremaju, pa ima tu dosta motivacije. Škola ide u korak sa vremenom, pa se sve više radi i na digitalizaciji, razmišlja o učenju na daljinu. Veliko interesovanje naših bivših učenika koji su negde u svetu, a želeli bi da za svoju decu obezbede kvalitetno obrazovanje. To bismo mi mogli da pružimo kada bismo imali mogućnosti da odavde to bude neka vrsta predavanja škole. Za podršku mladim talentima i školi nije izostala ni zahvalnost medijima. Priznanje je ove godine pripalo uredniku RTS-a Zoranu Stanojeviću.